Sino yun? No. Place. Yeah, maybe. Place. Music ka pa di. Place. Thailand. Yung ka na eh. Waterfalls. No. River. No. Australia. No. Sulpon ko kon. Baguio. No. Philippines. No. Oh my God. Khao Kho. No. Maybe. So maybe mabalin ay place. Din for Land. No. Mountain. Forestry. Forest. No. Mabalin ay place eh. Bahay. Church. Church. Maybe. Oh, Oo. Church. Temple. No. Church. Temple. House. Simbaan. Wow! Met ba ko yan? Man sinukat ka abo nya. No. Man sinukat ka. Sa video niya. Ah, sik ako ay i-video ito kan magabaw mo. Ah, siya. Ay siya. na ilagay dahil sumod sinay ito, may Man sinukat. The next aba si Manang Rocky. 5 puntos. And then give it to... Ah. Nagday dahil sumod si Rakil. Nabaliktad. Ipay lang. Wait. Oh, doy din word. Okay. Ready? Tin timer tao sa? Doy din timer ta ko man si di. Ito tayo sa ating mga susurat sila. Ay, okay. Sa dua, tulo. Sige. Rogi. Go. Place. No. Makan. Maid. Clothing. Maid. Nagadi pugaw. You said protein. Clothing. Mabalin. Clothing. Usardi baby. Mabalin lang ta. Mabalin. Aw. Sorry, baby. Related sa Christmas. Maid. Basta, Baga. Ano ang talakali? Basta maid. Maid. Sino yung kananay mo usar tok-tok? Aw. Headband. Maid. Hair clip. Maid. Oh, hindi. Kan-kana i-term. Aw. Mausar si tok-tok. Aw. Siya. Ano? Headband. Kalugong. Maga. Sini tenggalan lagi. Then, Lagong gat. Kalugo nga. Tan English what lihat. Kain to limot. Wait. Kaya yan. Kalugong. Sounds, I already. Tok. Kan high music. Tok-tok garon. Ow! Ow, man. Oh, wait. Mausar si tok-tok. Yeah. Shampoo? Maid! Maga! Sini English ni shampoo. Shampoo! Basta muli na kayo English. Maga. Headband. Maid! Kalugong. Maga. Hair clip. Maga? Hindi nakulain. Mausar si tok-tok lang garon. Mausar si tok-tok lang specifically. Okay. Ay! Wait. Adikan mo. Mabalipat abusin baba ng pen mo. Only 3. Mabalipat abusin baba ng pen mo. Maid, maid, Gerda. Pausar si Tok-Tok. Agad. Magkakali siya. Headband, kalugong, hair clip. Si Parodiana A. Maga. B. Maid. C. Maid. D. E. Maid. F. G. H. Maid. Ay, mabalik sa J. Maid. K. Ay, mabalik ko sa di maid. L. Maid. N. Maid. O. P. Maid. Parodiana. Q. R. S. T. Imposible Yes, yun? yes, S. yes. S. Ow. Next letter. A. Awin na magalang di maganda, di ba? A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, E, I, O, U, O, A, I, Ow. C, Silope. Si. Maga.
ba dirugian na? Aw. Aw. Second na E. Aw. Sino ay A or E? A. Maga. Ibagam lang. Aw, magaling. Okay. Sa... Aw, third letter. B, C, D, Remember E, kang kanali. G, H, I, J, K, J. Ow. J. J, No. Maib. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Maib. A, Maib. B, Maib. C, Maib. D, Maib. E, Maib. F, Maib. G, Yeah. Sag, Sagip. Naka. four, Sag, A, B, C, D, E, F, Ang ganas G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Manparis ko ba X, mansala? Y, Z. Ow. Din mabak sa amin. Sagay, Ikaw, minutes. 4 minutes, 9. Oy! Manparis ba di mansala? We know. May. May. Next. Sunod na talo. The next. Ganun. Na kayo. May. May. Sige, ta sa kanila. Ay, tama rin. Aw. Ay, sinun man video. Yeah! So, bago sa adik na. Oh, Naka 4 minutes sa kangaya. Sa bagsay. Ew. That's my word. Hindi sa akin. Basta kang kanay amin ay hindi na kanay amin. Tuoy da. Din man ay ayam. Si Oni. Ay, si Shabo din ano ah. Kasi kayo man din ka. May si Carmen. Hi. Wait. Ano yun? Hello. Masaya na si... Sino pinili ba? Pilot word. Oh my God. Ang tuyat na na. Ano yan eh? Ang tuyat na na. Reset on ba? Ay, reset. Ay, Ani. Up. Okay, 1. Okay. 1, 2, 3. Ba't kang kanawin aditan? Okay, sige. Dagan. Aw. Ipugaw. Aw. Ipugaw. Aw. Sikat kandali. Andoy dagan. Baka noon ay sakto lang. Active. Waras na. Ipugaw sina. Aw. Aw. Dagan ko. Maga. Raquel. Oh, ang ganda pa gata kayo ng 37. Aw. Right, 37. 37 minutes. Ayun. Second siman. Second lang. Ako, di mo. Inya. Awa na lalaka. Ipugaw siya. Babalik tayo guys. Rariel talagang superstar. Ayun. May. Siyempre tayo mga vaksina. Per Hi. Per beer? May nag-usay. Paris ka tutulak ko na lang sila. Tutulak ko na lang Hindi sila. atin oras siya. Magadi ba kang... Ay, agad din. Basta din sa guys na la. Awadi din oras yun. No sino kadadwan si oras. Panplasan. Agadi. Baka na individual. Kailan, adin sin kababan. Ano ka? Baka nan Paris. Ya. Yo kan nadigat mo. What? Away. Aha, dahil ta ni Mayat. Uy. Aha, dahil ta. Tuoy din word. Makan? Maga. Babaling. Ay. Humart atak. Nagadiyo sa grupo di Pugaw. 10 minutes ah. Masirap ako din. Ay, mali. Narigat sa. Win. Kasi kayo sa. Ay, magaling na ipo. Bakit ikaw? Aw. Sige na. Bali na ipugaw, igurot. Si Jesus sa. Tayo. Magaling. Ikibungan. Magaling. Sapat. Wow, magaling. Oh. Balasang. Mabaling. Baro. Mabaling. Ayun. 10 minutes ah. Cordillera. Pilipino. Mabaling. Mabaling. Wash. B.
ay anak. Mabalin. Anak. Mabalin. Palasang. Ang gabi. Tatang, nanang. Maga. Nervous mo lang si Uy. Ay. R. A, Maga. B, Maga. C, D, May. E, F, May. G, May. H, May. I, May. J, K, L, May. M, N. Aw. Napintas? Ay, mag-aaditan. Mabalin. Kandas ha. O, pangin sa. Ang magha. Matalo. Mahi. Ito na distance din. Nataraki. Maga. Na 1 minute 44 siya man ang pinit for minute 0. Maga. 37 seconds area. na A, ay second letter A, B, A. Nabasang magamit tayo, di ba, noun? Anya? Naman, nabasa May mo? nouns. Na, Di man? Taiwan is in ang Boracay, hindi pa kayo kaya. na, Sobrang extent, ano, yung may lalapana. ay pang, di ba, noun din niya? May iba ka nouns. Fine. So nga. Isungan. Ayun, napintas na, Nag-extend. Nagalut. Okay lang ang Ay, mabalin. action words, we know describing words. Describing. Bakit ka nagsasabi? Yes or no? Describing words? Oo. Aw. Nabutog. May. Nataraki. Mai. Naparagsit na, di ba kung kanaay, kung kanaay. Si Manang Pilyata. Din. Saan answer siya? Nakalikali. Napintas. Pero ba sa kanila sa Na-cute. Na Amy di man ano ka. nakutok. Maga. Napigot. Maga. Oras are you ganan amag si words na Si Pastor ng amag Limbagtan na do sin Paris sumot lang. Aga for Paris na bako individual. Paris di iso nga totalan ta ko no sino di Mugay Paris Paris ay. Paris ko. Nakapuraw. Aga di galit ka adi. First and I last Natapos. dua ay last. Wala isang guys ha? Nan Mga Agay nan dua di last Natraki. ay oras. do ay las A, B, C, di third letter. A, B, C, Oo. A, B. yan. Din ano ka? Na, Sino bilang niya? No sinay Na- ko. Ngam- Adi dua kayo man ang pilya din hadi. Oh, ito talo no sino di na ano adi oras Singkot? Nalo? Ta in group ta ko ni Paris iso nga pa ban ni Na- Paris no. Ay, class, fourth letter nga. A, B, C, D, E, F, G, Aga already mo H, I, divide J, by K, 2 na L, lang M, basta i-add ka N, na lang. O, P, Q, R, Ayos, yes, unggay, may. U, Si Ariel, taman si W, X, Y, X, Man si Y, C, Aw. man si C, na wala. ano? 422. Nakaya ko na tino. Naalala number mo? Nakayat bakit kan ka na, oy, oh. Sinay Naalala. Nabunot ako. Oh. What do I write? Nay. Naibalas yan. Na kami. Answer ang may dami. Oh, okay na. 422 lang na. Na ito. For May next. Si next. 85. Na kami. Ay, panplasan din no, ah? Oh, lalaki class na ko. Okay. Mag-aulay sa guys sa atin? Ay. Oh, adi ta na yung Play Paris. si Jewel. O, tagal, may Si Ria. no, sa samati, ano ka? Ilan ta ko no, mabet da din ay ma-answer da din. Kay Dagos. May. May malala ka? Ayun, inalala ko kumana. Nabunot ang din. Ay, kawan pa lang din sulat ko. Next time, ibaga pa lang yun. Sakto din. Ayun. Ay! Din sulat ko. May. Wow. Yan, ano na di? Ang naging timer ta ko. Reset. In 1, 2, 3, go. Nagandi po gaw. Maga. Place. Maga. Bagay. Maga. Makan. Aw. Vegetables. No. Fruits. No. Sinong rice. No. Diba? Bakang vegetable, bakang junk foods. Chicheria. Maga.
Fish? Happy birthday. No din. Oh. Mabaling. Magaling. Mabaling. Aw, aw, aw. Aw. Plus 10. Maga or aw, Maga. maga lang. Salad? Aw. Oh, plus 10. Plus 10 seconds. 1 minute. 1 minute. 1 minute? O, tanin bagam din happy birthday. Ah. Magay-clue, ade. Okay. Joel. Uy, It's your turn. Uy, gusto mo. Ano ba na? Ilak? Magawa din yan. Yan ka ba na pwede din sulat mo? Ayan na eh. Ay! Ilang kayo doon ganyan din sulat ko? Ito, ano di? Sukatan, sukatan. Sukatam. Sukatan? Pwede mo? Ginulat na Asa rin ka yung nakatali sulat na? na. Nakanok-ana din inyat na lang iktupin, nabantay. Agay ka naklok. Met bonwan ado din puit ako. Aman so ari ano ka Renzi. Kulat yan si sana? Muga dito mo dakpel. magtukad naman. Tulata. May di balitan iwadan din ah. Si maganin surat na sa. Ay ang nalang. Noun sa ari, Tawag dak man ay ayan. Noun say Ariel ah, bakan describing words. Oo, no? No, aga ilas na. Magaturay sila? Ilas na. Kulat Ilas yan. na. Oh, tali. Taway ram so. Ah, met niyan. Oh my god, no next bout no ah. Wa ang muna ti maninyat na lang iktupi mo. Okay, maga. And Makan? one. Aw na. Makan. Aw na. Timer ko. And 1, 2, 3. Makan? Start. Prutas? Yeah. Prutas? Ha? What Pilipino? What? Yes ba yun? Ay putas ba? Yeah. Prutas? Mm. Kulay green? Red? Mabalin. Red? Tomato? Maga. Ay, tanban ko na ito. Maasin luta? Maasin luta? Alok to? Ay! Tan prutas diet. Prutas di. Gulay? Kaamoy yan. Crab prutas or ano. Craps. Craps. Okay! Sila di ay Sino na nga ba kay man? Uy, nakita niya ako. Ano yun, Kiss? Kada ita. Open plaza nyo.